nyuma y'uko ikipe Arsenal nyagiye Leeds United ibitego 5-0 ku mukino wabereye kuri Emirates Stadium kwa gatandatu. Ikipe ya Mikel Arteta yamenyeshejwe amakuru meza avanze n'amakuru mabi ku bijyanye n'abakinnyi bayo bari mu mvune, harimo Gabriel Jesus uri mu nzira yo kugaruka mu kibuga nyuma y'igihe kirekire yaramaze ari mu mvune. Uyu munsi Gabriel Jesus yashyize hanze amashusho amugaragaza ari mu myitozo ku kibuga, maze arenzaho amagambo y'amashimwe agira ati hari hashize amezi 7 imbabara, ntazi ko ejo cyangwa ejo bundi bizagenda. Uyu munsi ndumva ntakibabara, nakize, Imana ni nziza. Mu mwaka ushize Gabriel Jesus yatsinze ibitego 7 mu ikipe ya Arsenal mu mikino 27 yaramaze kwikinira mbere y'uko imvune imushyira ku ntebe. Nubwo gutsinda Leeds United ibitego 5 byari inkuru nziza ku ikipe ya Arsenal, byasigiye Arteta ihurizo rikomeye cyane kubera imvune ya Martin Odegaard na Bukayo Saka, bombi basohotse mu kibuga nyuma yo kuvunika. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Arteta yagaragaje impungenge zikomeye ku buzima bwa Saka, avuga ko nyine ngo bishobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane. Gusa raporo nakuye mu kinyamakuru The Times zagaragaje ko imvune z'aba bombi ngo zidakomeye cyane, washobora kugaruka mu kibuga vuba, nubwo nyine bitaramenyekana niba bazifashishwa mu mukino wa gatatu wa English Premier League ubwo Arsenal izabishakirana n'ikipe ya Liverpool The Cops kuri Anfield Road ku cyumweru. Ibi bishobora gutuma Eberekeze ahita atangira kwitabazwa na Mikel Arteta vuba bishoboka, ndetse akaba ashobora no kuzamukinisha ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se hagati mu kibuga, naho none Madueke we akaba yakifashishwa mu mwanya wa Bukayo Saka ku ruhande rw'iburyo, mu gihe nyine Bukayo Saka yaba atarakira neza ngo azakinishwe ku uwo mwanya. Mu gihe Newcastle United irabikina n'ikipe ya Liverpool The Cops kuri St James Park ku mugoroba w'uyu wa mbere, izina ry'umwataka kabuhariwe Alexander Isak ntabwo ari mu kibuga. Uyu mugabo w'umunyaswede ari mu gihirahiro nyuma y'uko nyine amahirwe y'urugendo rumwerekeza kuri Anfield Road akomeje kugenda agabanuka uko iminsi igenda ishira indi gataha. Mu gihe transfer ikomeje gutinda, Liverpool The Cops ingikurikiranira hafi cyane abandi bakinnyi bashobora kumusimbura, harimo n'umukinnyi wa Real Madrid washyizwe ku ruhande na Xabi Alonso, Rodrigo Goes. Amakuru aturuka muri Spain ngo yerekanye ko ikipe ya Real Madrid ishobora kuzemera kugurisha Rodrigo Goes, ariko gusa nyine yabonetse ikipe imutanga miliyoni zigera ku 100 z'amayeho. Iyi transfer yo kugura Rodrigo Goes iramutse ikunda ikipe ya Liverpool The Cops, byakorohera Liverpool The Cops kuko nyine igiciro cya Rodrigo Goes kiri hasi ugereranyije n'icyo Newcastle United ishaka kuri Alexander Isak. Liverpool The Cops ngo yiteguye kwizanira Julian Alvarez wo muri Atletico Madrid nk'andi mahitamo mu gihe nyine batabonye uburyo bwo kugura Alexander Isak. Alvarez yitwaye neza cyane mu mwaka ushize, atsinda ibitego 29 amarushanwa yose yakiniye mu ikipe ya Atletico de Madrid, kandi nyine yatangiye neza n'uyu mwaka. Nubwo Atletico Madrid ikomeje kugaragaza ko idafite gahunda yo kumugurisha, Alvarez akomeje gukurikiranwa hafi n'ikipe ya Liverpool The Cops nyuma yo kubona ko ashobora kuba nyine yabafasha bitewe n'uburyo ikipe yifuza kumukoreshamo. Ku rundi ruhande, ikipe ya Manchester City ngo ageze kuri Maguire w'ikipe ya Crystal Palace wari umaze igihe kinini cyane akurikirwa n'ikipe ya Liverpool The Cops. Gusa ngo iyi transfer yakundira ikipe ya Manchester City, ariko gusa banje kurekura Manuel Akanji cyangwa se Nathan Ake. Gehi ari mu mwaka wa nyuma w'amasezerano mu ikipe ya Palace, kandi nyine yanze gusinya n'amasezerano mashyashya, ingingo ishobora guha amahirwe amakipe amushaka kuba nyine yamugura ku giciro gito cyane. Darwin Núñez wavuye mu ikipe ya Liverpool The Cops akajya muri Arabia Saudite, uyu nawe ari kwitwara neza cyane, dore ko nyine mu mikino yose itatu yamaze gukina pre-season mu ikipe ya Al Hilal yagiye abona igitego muri buri mukino nyuma yo kugurwa n'ikipe ku giciro cya $43 z'amapaundi mu ntangiriro z'ukwezi. Ikipe ya Arsenal igiye kongera gutera agapapa ikipe ya Tottenham Hotspur mu rugamba rwo gushaka Hincapi, umukinnyi ukina ikipe ya Bayer Leverkusen, nyuma yaho nyine bagarikiye Tottenham Hotspur mu rugamba rwo kwibikaho Eberekeze nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Athletic. Tottenham Hotspur ngo yamaze kugeza kuri Leverkusen ikibazo cyabo kuri umukinnyi w'umunya-Ecuador ufite release clause ya $52 z'amapaundi. Gusa nyine akaba ari amakuru avuga ko ikipe ya Arsenal nayo yamugezeho, nubwo nyine ngo byahise kugurisha abakinnyi bamwe na bamwe bayo kugira ngo bagire ubushobozi bwo kugura uyu musore. Abakinnyi nka Jacob Kiwior ndetse na Alexander Zinchenko bari mu bavuga ko bashobora kugurishwa vuba bishoboka. Nico Paza, umukinnyi w'imyaka 20 ukina ikipe ya Como, yateye utwatsi ikifuzo cya Tottenham Hotspur cyo kumwibikaho nyuma yo kumutanga $70 z'amayeho. Uyu musore Paza ngo yahise atangaza ko yishimiye gukina mu ikipe ya Como, rero ngo Tottenham Hotspur nta mpamvu ifite yo kumugura ikamukura muri Serie B mbere y'uko isoko rifunga. Amakuru yizewe aravuga ko ikipe ya Napoli ngo yegereje gukemura ikibazo cya Rasmus Hojlund nyuma yo kunyira Scott McTominay wageze muri ikipe avuye mu ikipe ya Manchester United, atangiye gusa n'ugira uruhare mu kuganiriza uyu mwataka amwereka ingingo zumvikana zagombye gutuma ajya mu ikipe ya Napoli. Rasmus Hojlund azi neza shampiyona yari mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A kuko nyine yamaze igihe kitari gitakina ikipe ya Atalanta. Uyu musore ntabwo yigeze agaragara mu mikino ibiri ya mbere ya English Premier League Manchester United yakinnye, ngo ibintu bishobora gusobanura neza ko ashobora kuba nyine ari ku isoko Manchester United yifuza kumugurisha. Ikipe ya Marseille yo mu gihugu cy'Ufaransa yagaragaje ko ishaka Dani Ceballos mu ikipe ya Real Madrid kuko nyine byatangajwe na Fabrizio Romano. Amakuru aravuga ko ikipe ngo ishaka kubanza kumutwara ku masezerano y'intizanyo, ariko nyine agashyirwamo ingingo yo kuba bamugura burundu mu mpera z'uyu mwaka w'imikino. Ceballos wanyuze mu ikipe ya Arsenal nk'intizanyo y'ikipe ya Real Madrid, amaze gukina imikino 2 ya La Liga mu ikipe ya Real Madrid nk'umusimbura wagiye ujya mu kibuga mu minota ya nyuma. Iyi kipe mu Faransa yo iramwizeza umwanya uhagije wo gukina amarushanwa akomeye nka shampiyona yaho Ligue 1.
Conor Gallagher w'imyaka 22 wakinnye mu ikipe ya Crystal Palace mbere ko ajya mu ikipe ya Chelsea da Blues. Amakuru aravuga ko nyine ubungu bashobora ko ari mu biganiro byamusubiza kuri Selhurst Park nyuma y'umwaka umwe gusa yaramaze mu ikipe ya Atletico de Madrid. Conor Gallagher ubwo yakinaga mu ikipe ya Crystal Palace atozwa na Patrick Vieira yatsindiye ikipe ya Crystal Palace ibitego 8 mu mikino 34 ya English Premier League yayikiniye ndetse anagira uruhare rugaragara mu ikipe y'igihugu y'Abongereza Three Lions. Amakuru yatangajwe na Fabrizio Romano aravuga ko ikipe ya Palace ngo yifuza cyane kongera kumusinyisha cyane nyuma yo kubona ukuntu yigaragaje muri La Liga. Tottenham Hotspur irashaka kwivanga mu biganiro byo gusinyisha Birra El Kanous byatangijwe n'ikipe ya Crystal Palace nyuma yo kwifuza kumusinyisha nk'umusimbura Ibrahimovic Eze wagiye mu ikipe ya Arsenal. Amakuru aturuka mu kinyamakuru Africa Foot aravuga ko ikipe ya Tottenham Hotspur ishaka kumuzana muri squad yabo nubwo nyine Palace nayo itararikira urugendo rwo kumusinyisha. Uyu musore ukina ikipe ya Leicester City niwe usigaje gufata umwanzuro wo guhitamo ikipe yajyamo yamufasha gukomeza kuzamura urwego rwe. N'Golo Kante y'imyaka 34 ubu ngubu ukina ikipe ya Al Ittihad muri Arabia Saudite. Hari amakuru avuga ko ashobora gusubira gukina mu makipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'aho Monaco n'ikipe ya Paris FC ngo biri kuvuga ko bari kumushakira hasi hejuru. N'Golo Kante yari amaze imyaka igera ku 10 adakina ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma yo kuva mu ikipe yawe yitwa Cayenne. Gusa noneho ubu ngubu ngo amahirwe yo kuba yasubira iwabo ngo ni menshi cyane. Axel Disasi wamenyekanye cyane mu ikipe ya Chelsea da Blues ari ku rutonde rw'abakinnyi ikipe ya Newcastle United yifuza kuzana. Chelsea da Blues ingashaka kugurisha uyu musore kubera ko nyine atari umwe mu bakinnyi mutoza Enzo Maresca azifashisha muri uyu mwaka. Newcastle United nayo ngiramushaka kugira ngo irusheho kwiyubaka muri uyu mwaka mushya w'imikino wa English Premier League. Konstantinos Tsimikas w'ikipe ya Liverpool de Cops ari mu biganiro n'ikipe ya AS Roma ngo bishobora kurangira amutwaye ku masezerano y'intizanyo aho kumugura burundu. Tsimikas yatangiye kwicazwa ku ntebe y'abasimbura nyuma yo ko Liverpool de Cops itangiye kwifashisha Milos Kerkez muri uyu mwaka.